Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi nih sama aku, Aat. Hari ini aku mau baca surat Al-Lail, diturunkan di kota Mekah. Ayatnya ada 21, surat ke-92. Artinya malam. Yaudah yuk langsung kita mulai aja ya. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, komen, sama di-share ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa anzartukum naron taladdo la yaslaha illal ashqa allazi kazzaba wa tawalla. Wa sayujannabuhal asqa allazi yu'ti maluhu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Shadaqallahul azim. Oke, sampai segini dulu ya. Assalamualaikum, dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen, sama di-share ya. Dadah.